نعم يا تيتا. ايه يا عمر انت؟ تعالى اقول. هي شافتني؟ يلا عشان تروحي الدرس. يلا عشان تروحي الدرس عشان ماما كلمتني دلوقتي وعايزاكي. درس ايه طنط؟ مفيش درس عندها النهارده، انا عارفه الجدول بتاعتها كلها. والله يا نور امها اللي ادرى بيها، مالكيش دعوه. ماشي يا طنط، بس هي قاعده معانا برضه فانا اكيد عارفه جدولها. بقول لك ما عندهاش النهارده دروس خالص. ودي بنت ابني وانا اللي بقول لك امها اتصلت بيها وعايزاها في الدرس، وانت عايزاها معاكي ليه؟ انت مالك؟ يلا يا قمر. هي تقصد ايه؟ انا حاسه ان هي شافتني وانا كنت هرمي البت في الشارع. ربنا يستر بقى. ايوه. يا بنتي فريدة يا بنت انا مالي وش ليه؟ تصحى تصحى من النوم وتسمعنا في مصيبه انا عملتها سودا ومحدش هيقولها لي غيرك. مصيبة يخرب بيت. انت عارف ان انا ما بخلفش، وكنت كاتبه على اسامه من فتره ان انا سقطت، وانا اصلا ما بخلفش. والنهارده كنت هرمي البنت من الشباك وحماتي شافتني وحاسه بقى ان هي حست بحاجه وعرفت وحاسه ان في مشكله وانت تحصل. بترمي البنت من الشباك انت اتجننتي؟ متغاظه منها بصراحه هي وامها، وشايفه ان اسامه ياخد وقت اسامه كله، وانا الصراحه متضايقه مش عارفه اعمل ايه وخايفه يحصل مصيبه وقلت اتصرف اقول لك انت بقى. ده كده مصيبتين، الله يخرب بيتك. مصيبة عند اللي سقطتي والمصيبة اللي هترمي ما البنت. هو بس انا تسمعنا، هو كده مش عارف ان انا ما بخلفش، وخايفه بقى لا يحصل حاجه تانية، والمشكله الاكبر ان هو عايز يغير الدكتور اللي انا بروح اتابع معاه، ومش عارفه اعمل ايه. شور عليه والنبي. عايزه تخلص من بنت هدير؟ طب والله العظيم لو اقول له اسامه واخليه يطلقك وكمان ما بتخلفيش. ماشي. بقول لك ايه يا اسامه، انا مش عايزه نور تقعد معايا في البيت. طب في ايه طيب؟ خد لها شقه بره، انا مش عايزاها هنا، مش مرتاحه لها. طب مش تفهميني في ايه؟ من غير ليه يا اسامه؟ انا هي كلمه وخلاص، مش هتنيها تاني خلاص. هو في ايه بالظبط؟ تعالي بقى يا مش قمر. عايزة أخرج. امشي بس يا قمر كده. امشي بس هخرجك النهارده خروجه حلوه قوي. اسامه انت واقف كده ليه؟ انتوا اللي رايحين فين؟ ده قمر ذاكرت النهارده كتير فوق الثلاث اربع ساعات، فقلت اروح اخرجها شويه في الملاهي اللي بره دي. ملاهي ايه؟ اسمها فور باين حاجه زي كده. مش عارفه اسمها يعني. مش فاكره قوي يعني الصراحه، بس ناس صحابي راحوا قالوا ان حلوه، فهروح انا وهي بقى. عايز حاجه بالك معايا؟ تروحي فين؟ في ايه يا اسامه؟ مالك يا اسامه؟ قمر خش جوه. تخش جوه فين؟ اسمها اللي انا بقول لك عليه، خش يا قمر جوه. في ايه يا انت اسامه؟ موديه البنت فين بقى؟ في ملاهي بره كده. في ايه يا ملاهي؟ اسامه؟ هو انت بقى عايزه تخرجيها ولا عايزه تاخديها عشان تخلصي منها؟ انا لازم اخلص منها النهارده قبل بكره، مش هستنى اكتر من كده. انا جبت اخري وزهقت. هو قاعد بره. طيب خلاص ماشي، اتصرف باي طريقه، حتى لو كلمه وتنزلني باي طريقه وانا هجيبها معايا ما تقلقش. سلام. ماشي. ازيك يا ماما؟ الحمد لله يا اسامه، عامل ايه؟ هو انت بقى كنت عايزه نور تمشي من هنا عشان كانت عايزه تخلص من قمر صح؟ انت عرفت؟ عارف، وسمعتها بودني كمان. طب وناوي تعمل ايه يا اسامه؟ ناوي اعمل كتير يا ماما. اوعى يا اسامه تعمل حاجه تودي نفسك في داهيه، دي ما تستاهلش. عشان ما تستاهلش انا مش هودي نفسي في ده. انا هتصرف. طب هتعمل ايه؟ انا عشان خاطر بنتك ومراتك الحامل دي ما ينفعش ان انت تاذي نفسك، طلقها يا ابني. طيب سيبيني بس وانا هتصرف يا ماما. انا كنت بس حابب اقول لك ان انا عرفت. ماشي يا اسامه، ربنا يعديها على خير يا رب. والله يا اسامه انا عملت كده عشان خاطر بحبك، لكن انا ما كانش قصدي والله ان انا اموتها ولا اخلص منها. وبصراحه لقيت امها هتجيب التاني، وانا بصراحه كنت غيرانه ان انا حتى مش معايا حته عيل يا اسامه. بتحبيني تقومي تخلصي من بنتي وكمان عايزه تخلصي من اللي في بطنها كمان. وبصراحه كده يا اسامه هي اخده كل وقتك، وانا الصراحه كنت غيرانه وما كنتش عايزاك انت تقعد معاهم كل الوقت ده. انا حتى كنت عايزه اجيب حته عيل يا اسامه، بس والله ما كانش قصدي ان انا اموتها وحياه ربنا. طب انا بقى عملت معاكي ايه؟ انا تعملي كده فيهم ليه اصلا؟ وبعدين انت هو انت فاكره كده ان ده اسمه حب؟ حب تقتلي؟ حب تخلصي منهم؟ ما هو اللي بيحب حد بيعمل اي حاجه عشان خاطره، وانا والله زي ما قلت لك انا بس كنت عايزه ابعدها عنك، وان انا مش عايزاك تشوف حد غيري، وان حتى كنت اجيب لك حته عيل، وبصراحه انا طلعت في الاخر ما بخلفش يا اسامه. كمان ما بتخلفيش؟ انا الصراحه عشان خاطر والله بحبك انا عملت كل ده، بس والله العظيم صدقني مش هعمل اي حاجه زي دي تاني، وهنعيش والله بعد كده، واعمل اللي انت عايزه صدقني والله مش هعمل اي حاجه تضايقك تاني عشان خاطري. تاني؟ هو في تاني؟ هو انت فاكره ان بعد كل اللي انت عملتيه ده هيبقى في تاني؟ هي اخر فرصه بس والله، اديني فرصه واحده بس والله، مش هتلاقي اي حاجه من دي تاني عشان خاطري يا اسامه، والله انا بحبك. لا انت بقى تروحي بيت ابوكي وبعد كده ان شاء الله نبقى نشوف موضوع الفرصه ليه ده. بس؟ طب
اسمعني طب يا اسامه انا كلامي خلص. عشان خاطري اديني اسطوله اتصرف ازاي دلوقتي يا رب.